Bwana Yesu asifiwe. Kanisa tumupe Bwana utukufu. Haleluya. Tongere tuzamure Yesu cyubahiro. Haleluya. Mana ibaho umugisha mwinshi. Ubwo rero minota yanje turayigabanya. Siko bimeze. Jameni Yesu yupo. Ikweli Yesu yupo, tunamtangaza yupo, tumeona kazi zake. Jameni Yesu yupo, ikweli Yesu yupo, tunamtangaza yupo, tumeona kazi zake. Jameni Yesu yupo, ikweli Yesu yupo. Mweze mikrofoni. Lazaro alikuwa kaburini. Imepita siku 4. Yesu alimwita, Lazaro akafufuka. Watu walishangaa kumuona Lazaro akifunuliwa sana na kuanza kutembea. Watu walishangaa kumuona Lazaro akifunuliwa sana na kuanza kutembea. Jamani Yesu yupo, ni kweli Yesu yupo, tunamtangaza yupo, tumeona kazi zake. Jamani Yesu yupo, Yesu yupo, ni kweli Yesu yupo, tunamtangaza yupo, tumeona kazi zake. Nilikuwa nimesimuliwa miujiza ya Yesu, tumeona kwa macho yetu, ni kweli Yesu yupo. Tumekuwa tumesimuliwa kwamba Yesu anaponya, tumeona kwa macho yetu, ni kweli Yesu yupo. Jamani Yesu yupo, ni kweli Yesu yupo, tunamtangaza yupo. haleluya. Jamani Yesu yupo, ni kweli Yesu yupo, tunamtangaza yupo, tumeona. Jamani Yesu yupo, Yesu ni kweli Yesu yupo, Yesu yupo, tunamtangaza. tunamtangaza Haleluya. Amen. Kweli Yesu ntabwo ari umugani. Yesu arahari. Yesu arakora. N'uyu munsi wa none arahari. Yesu Turabagabo afanye nini bo guhamya ivyo Yesu Kristo ili yakoze. tujue yupo? Yesu afanye nini ili tujue yupo? Wengine machangu doa, hivi leo ni watumishi, tumeona kwa macho yetu, ni kweli Yesu yupo. Jamani Yesu yupo.
dusome ijambo ry'Imana. Bizakozwe n'intumwa 10 murongo waho 34. Ndi aradusomera itangiriro kane n'umurongo waho wa 3 kugeza ku wa 7. Nanone arasoma Daniyeli 6 murongo waho wa 5 kugeza ku wa 6. Reka nsome ibyakozwe n'intumwa 10 murongo waho wa 34. Bibiliya iravuze ngo Petero aterura amagambo ati nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Ndasubiramo. Petero aterura amagambo ati nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Amen. Tangiriro kane murongo waho wa 3 kugeza ku wa 7. Ndi nawe araza gusoma Daniyeli, ubuhanuzi bwa Daniyeli 6 murongo waho wa 5 kugeza ku wa 6. Haravuga ngo bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo ariture Uwiteka. Nabeli azana kuburiza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo. Uwiteka yita ku ituro rya Abeli no ku ituro. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye, maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Amen. Geza kuri 7. Uwiteka abaza Kayini ati niki kikurakaje kandi niki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza tuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Amen. Daniyeli 6 murongo waho wa 5 kugeza ku wa 6. 6 kuri 5 kugeza kuri 6. Haravuga ngo abatware bakomeye n'ab'intebe bashaka impamvu yose yatsindisha Daniyeli mu by'ubutware, ariko bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro, kuko yari umwiringirwa, ntabonekweho n'amafuti cyangwa igicumuro. Bukeye abo bagabo baravugana bati nta mpamvu tubona kuri Daniyeli, keretse nituyibona mu magambo y'amategeko y'Imana ye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Dushimiye ise umwami wacu Yesu Kristo uduhaye uyu mwanya kuba Imana yo mu ijuru yahabwa icyubahiro. Turashimira nanone Jeannette, Imana igumugisha. Twishimiye kubana nawe. Nishimiye kubana na Eritier, Imana iguhumugisha mwinshi. Zicaza, Imana iguhumugisha. N'abandi bose turi kumwe, umuntu atabasha kuvuga mu mazina kubera impamvu z'umwanya. Mwebwe mwese Imana ibagirire neza. Kubera rero impamvu z'umwanya ukomeze kandi igitaramo aho kigeze, ndaza kuvuga umwanya utari munini. Siko kwiza? Tugiye kuganira umwanya utari munini. Ndashimira Imana kubw'ijambo ry'Imana twumvise mushumba Jean Paul, Imana imuhumugisha. Ni umushumba mwiza, ni umubyeyi wacu, Imana imuhumugisha. Nabyibajijeho, hari igihe kandi twigeze guhurira hano dufite igiterane turabavuga butumwa kandi nawe
hano muri iri torero. Ndashima Imana kubera ko ngire ngo twaza tuganira hejuru yo gusenga. N'ubu ndayibuka amagambo yagiye atuganirira. Imana imuha umugisha. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana mu mwanya utari munini. Ijambo Imana yanshize ku mutima tuganira muri uyu mwanya, turaganira ijambo rivuga ngo kwemerwa n'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Mu buzima busanzwe umuntu yokora ikintu ashaka kwemeza abantu kandi bikaba akabemeza, ariko kandi ntibivuze kuko iyo umuntu yemewe n'abantu yemewe n'Imana birahabanye. Tuzamurese icyubahiro. Amen. Birashoboka kuko umuntu yokora iyo bwabaga kugira ngo abashe gukora ibintu, abashe kwemeza abantu, ariko kandi kwemeza abantu ntibisiguye kuko wemewe imbere y'amaso y'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Kwemeza abantu ni igikorwa umuntu ashobora gukora kigaragarira amaso y'umubiri, bigatuma umuntu ashobora kwemerwa n'abantu. Ariko kwemerwa n'Imana ni igikorwa gikorerwa imbere mu mutima, kigatuma umuntu yemerwa n'Imana. Kuko kwemerwa n'abantu, umuntu yemerwa n'abantu biciye muri aparance y'inyuma, ariko kwemerwa n'Imana ni igikorwa cy'imbere gituma Imana yemera umuntu. Bihamanye cyane nuko abantu bareba, nuko abantu bavuga. Kuko amagambo umuntu ashobora kuvuga arashobora kuba yo kwemeza abantu, ariko kandi amagambo umuntu avuga ntashobora kwemeza Imana, kuko Imana yemezwa umuntu nikivuye ku mutima. Arizo ntambara Yesu yagize ari mu isi. Yesu yarwanye n'abafarisayo. Ico yabazizaga, abafarisayo bari barize amategeko, ariko intambara Yesu yahuye nazo zari z'abafarisayo, kuko ibyo bakoraga byari ibikorwa bishimisha abantu kandi byemewe imbere y'abantu, ariko imbere y'Imana byari bigayitse. Niyo mpamvu Yesu yigeze kubwira abafarisayo, arababwira ngo mw'abafarisayo mwe muri indyarya, arababwira ngo mwebwe ngo murasa n'amasahani yogeje ngo inyuma, ariko ngo imbere yuzuye imyanda. Arongera kandi arababwira ngo murasa ngo n'imva, kuko ngo imva ngo barayisimante hejuru, ariko imbere mumva ni amagufwa. Kuko Yesu yareberaga abafarisayo akareba mu mitima yabo, abantu bakareba ibigaragara bigatuma babemera, bakavuga ngo ni barabi. Bwana Yesu asifiwe. Ariko Yesu tiyihutire kureba uko abantu bavuga, akareba mu mitima yabo, kubera kuko ngo ivyo bakoraga byari ibikorwa by'inyuma, bagakora ibikorwa kugira ngo bashimishe abantu, ariko kandi ivyo bakora batemezanya n'imitima yabo. Bwana Yesu asifiwe. Kwemerwa rero n'Imana ni igikorwa gicurirwa mu mutima, bigatuma Imana icishimira, bigatuma Imana yemera umuntu. Tugiye kuganira amagambo ya Daniyeli. Kunda Daniyeli cyane. Bibiliya iravuga ngo Daniyeli yajanywe iminyago, ariko bagenda ngo ari abasore bari barize, ariko kandi ntibatakaza indangagaciro bari baramenye, ntibatakaza Imana bari baramenye, bazingatiye amategeko y'Imana, bagendera mu bushake bw'Imana, batitaye mu bibakikije, batitaye mu bibazungurutse. Bwana Yesu asifiwe. Daniyeli ni umugabo wahagaze mu cy'Imana yamutegetse, bituma Daniyeli yemerwa n'Imana ndetse yemerwa n'abantu. Ubundi umuntu arashobora kwemerwa n'abantu ariko ntiyemerwe n'Imana, ariko umuntu yo kwemerwa n'Imana, Imana ikamwemeza abantu. Bwana Yesu asifiwe. Intambara dufite ni nayo mpamvu umuntu ahaguruka kubwiriza, yamara kubwiriza akavuga ngo nabemeje. Umuntu akaririmba, yamara kuririmba akavuga ngo nabemeje. Umuntu agahanura akavuga ngo yemeje abantu. Niyo mpamvu rero amakosa menshi akorerwa mu nzu y'Imana, kubera kuko duharanira gushimisha abantu,
kuruta gushimisha Imana. Bwana Yesu asifiwe. Hari ibintu bigaragaza byari gutuma Daniyeli, ndavuga amagambo nkangahe agera kurani, yari gutuma Daniyeli ahagararaho kugira ngo abashe kwemeza abantu. Kandi ayo magambo yose ari muri Bibiliya. Bibiliya iravuga ngo Daniyeli ijambo rya mbere ngo yemewe n'Imana. Ijambo rya kabiri ngo Daniyeli yemerwa n'abantu. Kubera kuko abantu muri rusange hari abantu bashobora kwemerera abandi inyungu bababonamo. Ikindi, Daniyeli ngo yemewe n'umuriro. Bwana Yesu asifiwe. Daniyeli ni umugabo bafashe ngo bamuta mu muriro, ariko umuriro kubera kuko wari uzi neza ko Daniyeli ari umukozi w'Imana, umuriro bavuga ngo sinshobora gukora kuri Daniyeli. Umuriro ngo uramwemera, wemera ko ari umukozi w'Imana. Daniyeli yemewe n'Imana, amaze kwemerwa n'Imana ngo yemerwa n'intare. Bamufata bamuta mu rwobo rw'intare. Intare ziravuga ngo Daniyeli ni umukozi w'Imana. Nubwo bamufashe bakamuta mu rwobo rw'intare, ariko Daniyeli ni umukozi w'Imana. Intare ngo zirifata, zitinya kurya Daniyeli. Daniyeli ngo bamufata bamuta mu rwobo, bamutanga mu muriro. Umuriro nawo ngo urifumbata, ngo uravuga ngo ntacu twokora kuri Daniyeli kubera kuko ari umukozi w'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Ijambo rya gatatu, Daniyeli ngo yemerwa n'ubwami. Umwami ngo yemera Daniyeli. Nubwo hariho abantu basakuzaga, ariko ngo umwami yemeye Imana iri muri Daniyeli. Bibiliya ijambo ry'Imana risa rivuga ngo Daniyeli bamaze kumuta mu rwobo, ngo yaragiye ngo umwami ngo abura ibitotsi. Ngo abura ibitotsi, amaze ngo kubura ibitotsi, ngo mu gitondo kare kare ngo aje kureba Daniyeli. Ngo aramubwira ngo Daniyeli umugabo ukundwa n'Imana, uracahari? Nawe ngo asubiza umwami ngo aravuga ngo ntaco bizantwaye, kubera kuko ngo nabonetse imbere y'amaso y'Imana. Nta rubanza ngo mfite imbere yawe, ngo ni imbere y'Imana. Ngo bituma Imana ngo imanuka iziba ngo akanwa k'intare. Bwana Yesu asifiwe. Kubera kuko umwami yarazi neza Imana iri muri Daniyeli. Bwana Yesu asifiwe. Bavandimwe, nta gikorwa umuntu ashobora gukora kivuye hano inyuma gishobora gutuma Imana ikwemera, ariko Imana yemera umuntu biciye mu mutima. Bwana Yesu asifiwe. Hari ibintu bigera kuri 5 byari gutuma Daniyeli abasha kwemerwa n'abantu. Bibiliya iravuga, usomye mu gitabo ca Daniyeli 1:3 wa 3, ijambo rya mbere, Daniyeli Bibiliya iravuga ngo bagende ngo batoranye ngo abantu, abasore. Umwami amaze gutuma yaravuze ngo bagende bashake mu bwoko bwa Isiraheli ngo abasore, ijambo rya mbere, ngo bakomoke ibwami. Daniyeli ngo yari umuntu ngo wakomokaga ibwami. Yari impamvu yari gutuma Daniyeli abasha kwishira hejuru kugira ngo yemeze abantu kuko akomeye, ariko ngo ntiyarebye ico ngico. Yaraturutse ahakomeye, yakomokaga ibwami. Iyo yari impamvu yari gutuma Daniyeli abasha guhagarara kugira ngo yemeze abantu. Ariko ibyo zose Daniyeli ntiyarebye inkomoko ye ko akomoka ahakomeye, ahubwo yamenye neza kuko agomba kuzirikana Imana ye. Ijambo rya kabiri ryari gutuma Daniyeli abasha kwirata cyangwa se kwishira hejuru. Daniyeli ngo yari mwiza, yagiraga ngo uburanga. Bibiliya iravuga ngo mugende ngo murebe abasore ngo bafite uburanga bwiza. Salomo yaranditse aravuga ngo ubutoni ngo burashukana 30-31, kandi ngo ubwiza ngo nubusa. Daniyeli ngo yari umusore ngo ufite ngo uburanga bwiza, byari gutuma iyo mpamvu yihagararaho kugira ngo abashe kwemeza abantu, ariko ntiyabireba ibyo byose. Bwana Yesu asifiwe. Ico ngo ntiyakireba. Ijambo rigira gatatu, Daniyeli ngo yari imvuzi, yari eloka, ngo yari azi kuvuga cyane. Ubundi hari umuntu ushobora kuba afite ibintu byinshi, afite bagage, ariko atohagarara kugira ngo abashe kuvuga ibizazi,
ariko ngo Daniyeli yari umugabo wahagararaga ngo akabasha kudefanda icyazi icyo yamenye, ngo yari umuheroka cyane. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo mugende ngo mutoranye abagabo ngo bazi kuvuga, bashobora ngo guhagarara imbere y'abandi. Daniyeli ngo yari abishoboye. Iyo ni impamvu igira gatatu yari gutuma Daniyeli abasha kuba yagaragaza kuko akomeye, ariko ibyo ngibyo yabikuze n'ubusa kugira ngo uharanire kwemerwa n'Imana. Ijambo rigira kane, Daniyeli ngo yari umukiranutsi. Bwana Yesu asifiwe. Bibiliya iravuga ngo hari umugabo umukoresha w'ikoro n'umufarisayo, ngo bagiye ngo gusenga umunsi umwe, ngo baje ku musozi gusenga. Umukoresha w'ikoro ngo aterura ngo isengesho, ngo aravuga ngo je uranzi, uzi kuko ngo nzafunga nzaniyiriza, ariko ngo uyu mukoresha w'ikoro ngo n'umwambuzi. Ariko ngo umukoresha w'ikoro ngo akora igikorwa gikomeye cyane, ngo aca bugufi, ngo aravuga ngo ntibikwiriye kuko mbasha kurambura amaso ngo yanje ngo mbashe gutumbira ijuru. Ngo amaze guca bugufi, biri ijambo ry'Imana rizavuga ngo abo bombi ngo wa wundi umukoresha w'ikoro ngo yatashe atsindishirijwe kubera kuko yaciye bugufi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ngo yari umukiranutsi. Undi kuba umukiranutsi ni igikorwa gitangirira ku mutima kikaza gusohoka inyuma. Bwana Yesu asifiwe. Ubundi ibituma tuba abakiranutsi si imirimo myinshi dukora, si ubuke bw'imirimo, si ubwinshi bw'imirimo, si n'ubuke bw'imirimo dukora, ahubwo gukiranuka kuva ku mpamvu y'ibyinshi dukora cyangwa bike dukora. Impamvu idutera gukora niyo ituma tuba abakiranutsi tukemerwa n'Imana kuruta ubwinshi. Rimwe na rimwe abantu batekereza kuko gukora byinshi ari byo bigaragaza kwemerwa n'Imana, ariko kwemerwa n'Imana ntibiva ku byinshi dukora, si n'ibike dukora, ahubwo kwemerwa n'Imana biva mu byo dukora bivuye ku mutima. Bwana Yesu asifiwe. Twasomye ijambo ry'Imana, Bibiliya ivuga abagabo babiri mu gitabo cy'Itangiriro, ivuga Kayini na Abeli, kandi ngo abo bagabo bombi ngo basanye ngo amaturo imbere y'Imana. Bibiliya iravuga ngo Kayini ngo azana ngo ituro aritura Imana, Abeli nawe ngo atura ngo Imana. Imana ngo yita ku ituro rya Abeli, yita ngo kuri Abeli ni ituro rye, ariko ngo Imana ntiyita kuri Kayini ni ituro rye. Imana ntiyagayiye ituro rya Kayini kubera ubuke, si ubuke bwatumye Imana igaya ituro rya Kayini, ahubwo Imana yarebye umutima Kayini yatanganye ituro, aba ari wigaya. Ntabwo ari wowe uri watanze byinshi. Kunze kumva abantu bavuga ngo yatanze ngo ibigori nimba ari ibya amenyo yashanga, taho Bibiliya ibivuga. Bwana Yesu asifiwe. Ariko Imana yishimiye umutima wa Abeli, yishimira n'ituro rye. Bwana Yesu asifiwe. Imana yigeze kubwira Sawuli ubwo yashaka gutera Abameleki, Imana iramutegeka ngo ugende urimbura Abameleki bose ubica ubarangize. Aragenda ngo amaze ngo kubica ngo arokora ngo intama nziza, arokora n'umwami Agagi. Ngo ijwi ngo ryiriza kuri Samweli riramubwira ngo Samweli we iruke uje guhura na Sawuli. Ibyo namubwiye ntiyazumvise. Ngo rugikubitana ngo aramubwira ngo se ko numvishe gutaka kw'intama mu majwi yanje. Aramubwira ngo twazanye ngo intama z'indobanurwa ngo n'inka nziza ngo tuje kuzitambira Imana ku musozi wa Karumeli. Aramubwira ngo mbese Imana yishimira ibitambo zotswa n'ibindi bitambo kuruta uko yakwishimira umwumviye. Imana ntiyishimira ibitambo, Imana yishimira umutima wumvira Imana kuruta ituro umuntu yobasha gutanga.
akenshi twumva kuko ituro dutanga ari ryo Imana yishimira, ariko Imana ntiyishimira ituro, yishimira umutima utanze ituro. Tuzamure Yesu icyubahiro. Haleluya. Imana iramubwira ngo Sawuli we, ntabwo Imana yishimira igitambo, ahubwo Imana yishimira umutima. Bwana Yesu asifiwe. Imana yishimira umutima. Bwana Yesu asifiwe. Rimwe na rimwe duharanira cyane gukora, umuntu agakora cyane kugira ngo abashe kwemeza abantu, ariko kandi ntaho bihuriye. Bibiri ijambo ry'Imana rizarimbwira ngo Imana ngo yabwiye Samweli, iramubwira ngo kubera kuko ngo ubwoko bwa Isiraheli bwivovose cyane. Ubwoko bwa Isiraheli ngo bwabayeho buyoborwa n'abatambyi, ngo bagera igihe ngo baravuga ngo natwe dukeneye kuba nk'abandi, ngo utwimikire ngo umwami azadutegeke. Imana iramubwira ngo genda mu nzu ya Yesayi uje kwimikamo uzaba umwami wa Isiraheli. Aragenda ngo akigerayo ngo abwira Yesayi ngo aramubwira ngo genda uzane abahungu bawe. Aragenda ngo azana abahungu biwe, ngo akizana ngo abahungu be. Bibiri ijambo ry'Imana rizarimbwira ngo arabazana, ngo azana Eliyabu. Eliyabu ngo yari umusore w'igikundiro cyinshi, ngo yari mwiza, umusore mwiza muremure, ngo akimukubita amaso. Bwana Yesu asifiwe. Ngo Samweli aravuga ngo nukuri n'uyu nguyu Imana yatoranije kugira ngo Imana imwimikisha amavuta. Ngo agihaguruka ngo Imana iramubwira ngo rekera aho Samweli we, namugaye kubera kuko nje tareba nk'abantu. Wowe warebye nk'umuntu ureba ibigaragara, ariko jewe narebye mu mutima, namugaye. Bwana Yesu asifiwe. Arongera kandi ngo aravuga ngo bazane ubundi. Baragenda ngo bazana kandi Shamu, nawe ngo Imana iramubwira ngo namugaye. Baragenda ngo bazana Eliyabu kugeza ngo kuwa 7. Imana iramubwira ngo abo bose nabagaye. Ngo arabaza ngo ese, abaza Yesayi ngo ese hari undi wasigaye? Yesayi ngo aravuga ngo ntawe, gusibye ngo umwana umwe gusa umuhereze, ngo uragiye intama. Aravuga ngo titurya kandi ntitunywa utamuzanye. Baramuzana, ngo bakimuzana Imana ngo ibwira Samweli, iramubwira ngo nguriya Dawidi uwo wimikisha amavuta, ngo ufite umutima nk'uwanje. Bwana Yesu asifiwe. Kandi ngo azakora ibyo nshaka. Imana ntikeneye abaririmba cyane, Imana ntikeneye ababwiriza cyane, Imana ntikeneye abayobozi bayoboye za ministeri cyangwa bayoboye amadepartema, ababishopo n'abandi. Imana ikeneye abafite imitima yumva Imana kugira ngo basohoze umugambi w'Imana. Imana iravuga ngo uwo Dawidi niwe uzasohoza umugambi wanje. Uriya niwe ufite umutima shaka, uzabasha gusohoza umugambi wanje. Tugiye kuvuga ibintu bigera kuri 3 bituma Imana yishimira umuntu. Ijambo rya mbere no kuba mu buzima bwejejwe. Ijambo rya mbere rituma Imana yishimira umuntu no kuba mu buzima bwejejwe. Ubuzima bwejejwe gukizwa n'ubuntu, ariko kandi kuba mu buzima bwejejwe n'ubuzima bw'abakristo. Gukizwa dukizwa kubw'ubuntu, ariko kwezwa si ubuntu. Kwezwa n'uruhare rw'umuntu kugira ngo abashe kuba ubuzima bwejejwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuba mu buzima bwejejwe ntabwo tubihabwa nk'impano, si ubuntu duhabwa, ahubwo ni ibintu umuntu yishaka, ashaka gukora, ni ibintu umuntu aharanira gukora. Bwana Yesu asifiwe. Kuba mu buzima bwejejwe ntabwo Imana irengeza ngo ibiduheze, ahubwo hari ibyo twigomwa, hari ibyo dutera umugongo kugira ngo duharanire kuba mu buzima bwejejwe. Bwana Yesu asifiwe. Hari ibyo twanga gukora kugira ngo duharanire kuba mu buzima bwejejwe. Imana ntabwo ikunda yanga umuntu, Imana yanga
icyaha ariko igakunda umuntu. Umuntu yokora icyaha Imana ikanga icyaha kimurimo ariko ikunda umuntu. Imana idushaka kuba mu buzima, ko tuba mu buzima bwejejwe. Somye mu gitabo cya Timoteyo 2:21 haravuga ngo nuko umuntu niyiyeza akitandukanya ibidatunganye ngo azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icubahiro byejejwe kandi ngo bigirira nyirazo umumaro. Ubundi tugira umumaro imbere y'Imana mu gihe tuba mu buzima bwo kwezwa. Dukeneye kuba abaririmbyi ariko batejejwe. Dukeneye kuba abashumba batejejwe. Dukeneye kubarizwa mu matorero akomeye ariko kandi tudaharanira kuba mu buzima bwejejwe. Ariko reka mbabwire ntibishoboka ko tuzabona umwami Imana tutari mu buzima bwejejwe. Abazabona umwami Imana n'abatunganije ubuzima bwabo bakamesa imyenda yabo bayimeseshereje amaraso y'umwana w'intama w'Imana, baharanira kuba mu buzima bwejejwe. Abaheburayo nanone 12:14 haravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa kuko utejejwe tazabona umwami Imana. Kurahiriye muri iri joro utejejwe tazabona umwami Imana, nubwo uzakisha, nubwo uzafunga cyane, ariko kandi abazabona umwami Imana n'abahora mu buzima bwejejwe. Ijambo rya kabiri no guca bugufi. Yakobo 4:6 kuri B yaho haravuga ngo Imana irwanya ngo abibone ariko ngo abicisha bugufi ibahera ubuntu. Guca bugufi ni igikorwa cy'abakristo kigaragaza ko turi mu Imana, kuko Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ngo yambuye ngo ubumana, ngo ica bugufi yambara ngo akamero k'umugaragu w'imbata. Umugaragu w'imbata ni ukuvuga ngo ni munsi y'imbata. Imana yemera guca bugufi irika. Bwana Yesu wasifiwe. Ariko ishaka rero kugira ngo natwe tubashe guca bugufi. Guca bugufi rero ni mu nzira ituganisha ku Mana, ni mu nzira ituganisha mu bushake bwayo. Imana irwanya abibona ariko abicisha bugufi ibahera ubuntu. Ijambo rya gatatu ariryo tugiye gusorezaho rituma twishimirwa n'Imana no gukora ubushake bw'Imana. Gukora ubushake bw'Imana biratandukanye no gukora ubushake bw'abantu. Ahanini duharanira kugira ngo tubashe gukora ibishimwa n'abantu. Murabizi ko umuntu arashobora gukora ibintu bigashimwa n'abantu ariko kandi bidashimwa n'Imana. Bwana Yesu wasifiwe. Umuntu yogerageza kugira ngo bashe gushimisha umuntu ariko kandi imbere y'amaso y'Imana ari kizira. Bwana Yesu wasifiwe. Umuntu yokora ahanini bavandimwe ibyo abantu badukundira bishoboke ko ari byo Imana itwangira. Ibyo abantu batwangira bizaba ari byo Imana idukundira. Bwana Yesu wasifiwe. Teka ibyo abantu badukundira bishobore kuba ari byo Imana itwangira, kubera ko hari abakundira abandi amafuti bakora. Bwana Yesu wasifiwe. Ariko kandi abandi nabo bakangira abandi ibyiza bakora. Bwana Yesu wasifiwe. Birashoboka ko
umuntu ashobora kuba yokora ibyiza ariko kandi bitishimirwa n'Imana, bitari mu bushake bw'Imana. Umuntu agakora ibigaragara nk'aho ari bibi mu maso y'abantu ariko kandi ari iby'Imana yishimira, gukora ubushake bw'Imana. Ibyakozwe n'intumwa 13 umurongo waho 22 kuri B yaho aravuga ngo mbonye Dawidi mwene Yesayi umuntu umeze nk'uko umutima wanje ushaka ngo azakora izo nshaka zose. Twasomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Aya ni amagambo ya Petero na Korneliyo. Bibiliya iravuga ngo Korneliyo yari umunyamahanga. Korneliyo ngo yari umutware w'abasirikare, ngo arasenga. Agisenga ngo umwami Imana ngo aramubonekera, ngo Imana ngo imutegeka kuja kubwira ngo Petero ngo yari Yopa, ngo amutumaho intumwa. Petero nawe ngo kubera kuko yari umuyuda kandi yanenaga abanyamahanga, ngo mu masaha ngo 9 ngo aja mu cyumba cyo hejuru gusenga. Wagisenga ngo Imana ngo iramwiyereka, ngo abona ngo umwenda ngo uva mu ijuru ngo uramanuka ngo ugera ku isi, ngo havamwo ngo inyamaswa ngo zikururuka n'izindi ngo zigenza ngo amaguru. Ngo ijwi riramubwira ngo Petero we ngo fata muri izo nyamaswa ngo urye ubage ngo urye, kandi ngo yari afite inzara. Ngo aravuga ngo jewe ntabwo nshobora kurya inyamaswa zizira. Imana ngo iramubwira ngo woye kwita ngo ico Imana yahumanuye kucita ngo ikizira. Bwana Yesu wasifiwe. Ariko yashaka kagura gute kuja mu banyamahanga. Bibiri ijambo ry'Imana rirambwira ngo uwo mwanya ngo intumwa za Korneliyo ngo zigera kwa Petero, ngo yari kwa Simoni umuhazi, ngo baraza ngo baramubwira ngo Korneliyo aragushaka. Ni inkuru ndende. Ngo aragenda ngo agishika ngo kwa Korneliyo. Korneliyo ngo aterura amagambo aramubwira ngo twebwe twese turi imbere y'amaso yawe. Aramubwira ngo turaha tuje ngo kumva ngo ico umwami Imana yagushize ku mutima. Petero ngo aterura amagambo, niho twasomye aravuga ngo mu mahanga yose abagabo n'abagore, abasore abahungu n'abakobwa, uwubaha Imana agakora ivyo gukiranuka Imana iramwemera. Imana tiyemerera umuntu igihagararo cyangwa izina yitwa, Imana yemerera umuntu ukora ubushake bwayo. Aravuga ngo menye neza yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo ngo mu mahanga yose ukora ivyo gukiranuka ngo uwo nguwo niwe wemerwa n'Imana. Menye neza kuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose abazungu n'abirabura bakora ivyo gukiranuka Imana irabemera. Imana titwemerera uruhu dufite, itwemerera gukiranuka kandi kuvuye hehe? Mu mitima. Ijambo ry'Imana rituganza.